Nini bersani bagai. Ani bersani bagai. Kini tipta. Tini tam lo tuh nyai asuk borok kutum kahe ke baik ke bang apa tam boba hai dikul tuh tanan naik pengorok. Belaka hambai media takut semua. Ini tahun 1930 lam SD Assembly Constituency ninggal. Suta murah ni sini yang bongsi bariti klay, lal cimura, ram sora, amti klay, amtuli klay yang pura basi klay, ram nagar dara sungguh cuk hanya thang tunggu. Borok belak kantong lajak, tong lajak. Tamni bagai kangket bukan 16 tarik Februari 2023 dan sebut cong mariwa. Angkara somario bodoi keplai kanya bagai jatuh prostot samanya sim nasi kongsiwa. Ang kabung namu sungguh tahu kono piring poro inggai ori poro inggai kesari tongai rong ang kabung namu sungguh. Norok tahu kono nong ni je nubun parti rok ya kerei. Buat keran sama tahu pai buat keran panulang bagai norok ang kabung. Tai orang toto panya rok no ang ani torok pai ang kini je sih ang bong no hamber namu sungguh. Norok ni support ang asuk kemanka norok ang kun jina abo pawi thangmaya norok ang banyu tonggo terus kang ni bidan sabot tong mari 16 tarik Februari counting jara tongan hini khatlayo karon sungoro 10% sini passing ni somobona sunga ekta jago sungjongkhya karon tamni bagi hingga dipla sarok দীর্ঘ প্রায় 75 বছর কাকা এককভাবে বাসাওই কোন দিনে কন্টেস্ট খাইমিয়া বিধানসভা চং মারিব অমা একটা ইতিহাস সিজিখানিয়া থাং দङ তামনি বাগै हिंगांकै दिप्रा सरनि मानथाय सप्ताय नाथिनि जों सब समय थुंगांमां फाय दिप्राय बां फाय जाय Besok baik bang no tini. तिनि कम से कम 700 बाइक तै सिंताबु गरफा टेंसिने चाबुनो नर नाय दंदै Sab sabrok paiman jok kajani ni तिनि सिनोगे फायमाजक फैजा एक्स एमएलए बरम गनां राजेश्वर देव बर्मा sini honorable sitting MDC Borma Manov Dev Borma, ya Umar Songkot Dev Borma, sini Subzonal Chairman Apon Dev Borma, tai sini YTF ni GS Borong Gunang Suros Dev Borma, tai local ni leader Borong Paisok Pajak, tebo blok ni Morok TWF ni Netibindorok, Samuli Dev Borma, Sopna Dev Borma, Rumila Dev Borma, Central ni Secretary TWF Borong Paisok Pajak. Oke, sedih.